Cenjeni gostje, spoštovane kolegice in kolegi, drage študentke in študenti, dobrodošli na Filozofski fakulteti, kjer danes poteka zadnji dan 10. sejma akademske knjige Liberak, s katerim letos obeležujemo tudi 10-krat starejšo obletnico, to je stoletnica Univerze v Ljubljani in s tem tudi stoletnica Filozofske fakultete, ker je, kot veste, Filozofska fakulteta ena od ustanovnih članic naše univerze. Stoletnica je seveda odlična priložnost za poglede nazaj in za nove začetke in med te zagotovo sodi ideja, ki sicer ni nova, ni pa še doživela dovolj spodbude, da bi bila uresničena. Govorim seveda o univerzitetni založbi. Po zgledu tujih tovrstnih založb bi se ta imenovala University of Ljubljana Press. Združevanje založniških dejavnosti je smiselno uvajati postopoma in ob konsenzu vseh vpletenih, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi specifike posameznih založniških praks, ki se izvajajo na 26 fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. Združevanjem založništva bi dobili močno založniško znamko, skupna znanstvena založba Univerze v Ljubljani pa bi predstavljala tretjo največjo založbo v Sloveniji po številu izdanih knjig na leto. Trenutno jih namreč izdamo skupaj skorajda 300, največ prav na Filozofski fakulteti, kjer vsako leto izdamo skorajda 70 novih naslovov. K temu je bržkone potrebno prišteti še znanstvene revije, ki jih izdajamo v univerzi. Na Filozofski fakulteti jih izdamo 24, na ostalih fakultetah in akademijah pa še dodatnih 22. Skratka, kot ugotavljajo avtorji analize založniške dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, publikacija je prav danes izšla in če sem pravilno informiran, jo boste v kratkem dobili, citiram, argumenti zagotovo govorijo v prid združevanja založniške dejavnosti Univerze v Ljubljani, a k tovrstnemu projektu je treba pristopati postopoma, vsekakor tudi z mislijo na odprto znanost in transparentno znanstveno komuniciranje, nekaj o tem smo govorili na včerajšnji mednarodni konferenci. Pod skupnim imenom bi se založništvo Univerze v Ljubljani lažje predstavljalo v mednarodnem prostoru in hitreje povezovalo v mednarodna založniška združenja in bibliografske baze, s čimer bi naši raziskovalci pa tudi sama univerza pridobili večji ugled. Konec citata. Nenazadnje je seveda zgovorno tudi dejstvo, da zgolj Ljubljanska univerza nima svoje enotne založbe in stoletnica je morda res skrajni čas, da se to zgodi. Dovolite, da med nami pozdravim še goste iz tujine, their distinguished guests from Lithuania, UK and Croatia. Welcome to the Faculty of Arts, welcome to the 10th edition of the academic book fair Liberak. This year, University of Ljubljana celebrates its 100th anniversary, and so does the Faculty of Arts as one of its founding members. The idea to establish University of Ljubljana Press is not new, and maybe this year, when we are 100 years old, the time is right to take this step. 26 faculties and academies of the University of Ljubljana publish nearly 300 books each year. If we manage to join and unite all these publishing units of the faculties and academies, the University of Ljubljana Press would be the third largest publishing house in Slovenia, and as such more recognizable also in the international context. So we are looking forward to learn from your experiences. Our program of celebration for this year is quite ambitious. We decided to organize 100 events to celebrate the 100th anniversary of the Faculty of Arts. I know we have exaggerated a little bit, but we will reach this goal. And I'm telling you all this because the next international conference organized by the Faculty of Arts starts in 5 minutes in the 5th floor, and I have to open that conference as well. So I do apologize that I have to leave immediately, but like Arnold Schwarzenegger, I'll be back soon. So I wish you a pleasant international conference and a pleasant stay in Ljubljana. Thank you very much.